Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız eli. Бүгүн аябай чоң улуу күн болуп атат. Сиздерге терең ыраазычылык билдиргенде ушу Дайка экебиз 20-айынан Инжар өлкөсүнө барып келип, боорун алмаштырып келди. Айдоочулардан жана жүргүнчүлөрдөн терең ыраазычылык, сиздерден ушу кыргыз жаш күчтүн атыштан дагы терең ыраазычылыкты билдирип кетели дегенбиз. Assalamu alaikum, mo'min musulmonlar. Bunlar birinchidan Allohga cheksiz maqtovlar aytaman. Xudoga shukr, Indiya mamlakatidan 2 ay burun ketdim. Ahvolimizni o'rg'ochi o'sha ballarning yordami bilan, elimning yordami bilan, Toshkentdagi tuqqanlarning yordami bilan shu ketdim. Xudo xolasa bunda kecha keldim. Xudoga ming marta shukr. Mana shu menga yordam ko'rsatgan shu butkul mo'min musulmonlardan men şükür var da Allah razı olsun bardığına. Biliyorsunuz teşekkür olsun. Ama bu ayta geçince işte yolda boş bir şekilde katı otkan taksitlerge dağı şopulara da ben şunçalık razımın. Allah razı olsun şunlardan. O şeyden o şeyden kanter degen yerlerge yardım bulsa attı şular. Allah razı olsun. Ama bu başka bir yaş güç cemaatine razı olsun. Oşun jetek деген film var. Evet, var. Берік Оразбаев акаға да Алла разы болсын. Балаларға да насыл білді. Başka bir туғандарға Алла разы болсын. Жалпы өзіне. Мінекей, мен балам Құда қаласа мына жақсынақай болып, сақайып келіп жанымда отырады. Біз қуаныштамыз. Сол балама жардам берген Ташкент шаарындағы Қырғызстан жаш күч қоғамына разышылық білдірем. Ошондойларны жетектеген Оразбаевқа разышылығын білдірем. Ошондой эле мынау Москвада кызмат иштеп жүрген кыргыз балдарына ушундай аларга дагы ошо разычылыгын билдирем. Аларга ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт каалайм. Рахмат аларга, ошондой эле мына эл журтума, тууган уруктарыма ушулардын жардамы менен мына балам сакайып келип отурат. Ушуларга бардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Бардыгынын үй бүлөсүнө тынчтык, аманчылык, токчулук каалайм. Рахмат ушуларга. Дайым ушундай дасторкондор жайылып, ак дасторкондо жүрүшүн каалайм ушулардын бардыгы. Assalamu alaikum musulmonlarına biz şu dair gelip şu bugün kuançta oturuz. Şu salım koşkanda şu bütkül Kırgızstan'da şu tuğanlıklar vardı birip bunaki boş pişkek yolunda trasasından kattağın yürgünçülerge birinciden oşu densol saparına baysallı oluşun kalayız. Üybülesinen tınç bolup bardığına şu көп адамдарга жардам берип атат. Ошонун катарында ушу Ташкентте жаш күч коомунун жетекчиси Эрик Оразбаевга, ошондой эле ошонун жардамчыларына асыл өз журтугандай болуп калдым. Нурбек экөө ошо дайым кабар алып бизден кандай болуп атасыңар, эмне болуп атасыңар деп дайым ушу биз менен бирге болду. Ошондой эле элибизге, журтубузга, ушу бүт кыргызстандыкларга ушу салым кошкондо Allah razı olsun. Daim şu Kudayım ölü koldup, daim jardam berip uşun. Ошондой эле бардыгыңарга тынччылык, үй бүлөңөр менен ушуңаке бардыгыңарга ушу жакшылык каалайм. Ыраазычылык билдирип кетебиз бардыгыңарга. Мынакей бүгүн чоң кубанычта отурамын. Балам Дайырбек Индиядан боорун алмаштырып жакшы болуп келди. Ага себепчи биздин өзүбүздүн элибиз, жолдо жүргүнчүлөр, шофурлар, жолдо турган балдар, ушуларга чоң ыраазыбыз. Ага да жардам берген жаш күч тобу, аны жетектеген Эрик Оразбаев деген энибизби, агабызбы, ошого да чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Россияда жүргөн балдар, аякта кыргызстандыктарга бардыгына чоң ыраазычылык билдиребиз.